ahwefo nyina akwaba ediba Attention TV so mo nim say Attention TV there what dey ya na what dey ya sem papa and na face no see the stories and as the sem mammonte so na wo say ye follow up ye boy ye homodian say be ye follow up no na enda no sem aba monte so no sem bi ne say bo homodian say be subscribe to our YouTube channel do mebo so say ne be ya bibia right but on na ye kane ya onsabeka like share comment videos so Facebook so account ne di channel no ho adanse fetra foforo yes so na ready Israel na enda no nsema aba monte so efa ya nkasa ya mame Agradaa ya nim say ya Agradaa oni abayewa bi ana se mame bi ono so wo social media yi so na no ya pa ye hu na Agradaa look alike pa samsewa Agradaa ba ye bonte so be kan sam di mame ya tem ni sam ne de dodo na no be kan ye and then Agradaa seem to so more so descend wa abayewa yi so because abayewa pa de we twafo for ma na tonkwan mo obe ka na adwan kire o se wo wontumi nya ni look alike da wo samsewa no wontumi nya ono Agradaa ni look alike na wo so no wo no wo baba mbe wo wia kete enya na me ka o yenkotwe video ni mbra Agradaa abuofu no na ndra me da hwa na obi sani mi video a wo be ka Adwoa asem wo Adwoa osua o Adwoa osua o Adwoa osua wo de kuma so bi kuma se ye kuro da be bokuma se be mema ya bowo kwasia Adwoa no wasom obi kunu se woni obi ni kunu da ho ne na sefo Agradaa ono ya akwala o afi na wo siso na guy no kra wo ye criminal guy no ye friend Samuel Dako as woko police okofa ametumesi na de koye eno kra ye criminal offense na wasa kum nipa ento odobo salansa Adwoa wonsuma obi asa obi amepe no be mane na oba ne nam ne baby no no obi ku no oba bepe no na Adwoa no kra no wonye smart eka o pega na ka so ni twaso ntem no ma guy ne ye de eku no na Agradaa nka obi asa yeku na nka wona nka wo se yeku wo Agradaa wona wo se nka ukunu na wote wonche no oduro wono na nka wo se woku. Yes, Agradaa wona wo se ukunu kun because ukunu ka asem a wontie ukunu ka asem kirewa enya ade a wo ye de wo Agradaa wotie meboa be ma no ka asem kirewa wo enya ade a wotie okwadamu na woni sika biya da ho na esi ukunu koton wo ka baako wa ma ya achi ukunu na atu wa ma ya achi ukunu atu wono so ni baby akwenti no wode ono wo leke wo ass because bema woni baby akọ wo sori na abedi di nkrofo okunu no matem wo sori a wo se ni kunu tumi fo a mi kunu tumi kasa nkyere me na wo kunu kasa kyere wa wutie okunu kasa kyere na nka wutie okunu da no ye interview ye nyina ye ni twia okunu se wo kasa kyere ono wo ka asema wontie ka wan kwache sa asori no asori dan ye start from the scratch Bible mukran obi eni ho a all started preach Jesus Christ wo ba no no ni asori dan si wo esumo follow obi Jesus Christ full steps was starting kakra Jesus Christ enya asori dan mo da na odi wuye esu wo twe akra ma nyankopon wo se wo evangelist akra ben na wo twe amanyame akra ben na wotimi ayeden atwe amanyame fool idiot akra ben na wo twe amanyame wo ti asori dan ho na wo ye faketo abeje kese Mami, ye steady your baby I want to know. Hey, na can this for you to yes, Agradaa. Hey, she na ka ejuma ya no 4 years na ba be yakwa. E wurade nyankopon ke juma ye di bedi won. O also won for police for no. Ene da wotina wa asore dem aka. Say, amen for police na dan for. Sansuna don't play with politicians. They will use you and damn you some foolish people like you. Time I chew na ko dem 43 days no. Wo say no ko ye je. Who say no ko je who you smell pepper ene Ghana obiat me nante free bonto me ba Ghana me nam free bonto me no obi eni asem o na ma wuntimi nante da bia woteke mu ka no so tinted wusro because so obi betam dua na me Agradaa ba me betam dua de chamo me tsawo minya wa me ma pow 9mm pow me kasa me pe wa asem o e de me de wo ye de Minni wonum etan wonum adwunsogu wonum adwunsogu tiri so no apampa so bi wurawura wonim ni wonim nyina make sure that me to so nti me ba mu say ya de be ba ne nya asem ketwa me konum Burkina edi 10 days me de ba ba ni egu apampem foolish woman foolish girl sia ye ni bra ya de ni se ne sia bre den ya de no o ba be gina ho say hey stop it Then I say, my gay be man one with the one and I won't pay.
wura de crass wo won pe warning e dey na ape wo Agradaa won pe warning e dey na ape won pe warning e dey ade e na ape mama warning and fa no beto and this for asem Adwoa o 26 afa no ko 27 and a Ghana obi enim say man wo Ghana nyina mema bi sika na hwe oba bia ma oba nyini ye me wotin mema bi ka se be sen na onfa wo pia na waso wo namfo no makọ no ye nyina nyankopon na hwe ye so nka so abubo ye tuo Ghana ni be ma betimi ahwe oba school so no wo Ghana no okọ wo Agradaa wutimi fa wo kunachi ekọ wo nkwala mmemu miensa esa ati ukunu ho ye steady baby out no esa ati ukunu ho no mo wo wanya ho ba be ka se wo kuna wonsan kunu biom mi gina ha ma Adwoa abusuafo wo pania ne de be wo ama wo also ya da wutimi nko hospital ukunu no hwe on se ukunu bibia ntimi nkoso be ma atena ho sa wutimi ntia so mi try de kwantia Agradaa wo bad luck na oda ye ukunu no oba de you have to be prayerful oba bia wudi ukunu fa ukunu echi no ukunu won koso wo say de bia wo na wote ho no na wo bo apo e na ukunu ne te ho o kan wo se mitime yiri fie o te ne yiri fie kura won sanfere ukunu say wo te ne yiri fie won sanfere ye yempe obi a wote yempe Salome bia wo na Agradaa wo enenumbre I'm swearing asema wo ka fa Adwoa ho no ento obusuani ana ento ba asema woka ye egu sa akwala na wowuo no so se bullet me hu akwala no video no oda cold blooded akwala no wonya kromfo do no okodo ye ena ye kunu Agradaa ka wukunu ade me de tu no ukunu ntem ye fene say oduro kwatin poison no mani wu because wo kura we wo a obi no oba investigation because on also wa bon krofo apa man krofo enti wo pem kureduro kakrem na odi aso na aduanim ana wada na adi aso no wewu na abefa no ko na ne 1 gig macha afa ska na wabo apo no open so a we nyame isu idie na nka wasan de nipa wafrɛ wo mo ma me ne de wanya ewuo Agradaa party na wa hefunu ne kakra party na hefunu aso twia kromfo baako kromfo bago na ukọ na ukunu so we nyame so adwuma na nka watam de akwa Agradaa watam akwa frɛ obia se mo ama me na bomapo nyina momra na me tone ne mo be sika no. Yeah, fellow Ghanaians, your friend Tvgh Anan, the doubting Thomas. Me wo any jesem sunko bi e de brewo. Di obi a pene daachi bia no, eno ho adwuma na oye. Se opese wo YouTube daachi, anase wo social media handles no daachi, eye perfect dia, then eye baby bako. Ozitech, oho na betumi aboa ama wetumi advance. Na me catch you say Ozitech, ombeboa ama wo social media handles ni na akoso they will boost it for you. Facebook, boost ama Twitter, boost ama TikTok, boost ama Instagram, boost ama. Na de wo mukra na say YouTube no hwe eba no subscribers, boost ama, eba no followers, boost ama, eba no watch hours. And also boost ama yes a drop baby ona na wo na so obi san subscriber e sign add up we na opede kaya moto ba na ze dey na me catch us mpe so making money ewo social media handles no say for YouTube or social bia social media handles na dey me say Ozitech and the beboa ama will making money ema wo nyambo every month bia you make money I bet me a sustain you abrabonum ombema wenya from 0 viewers to a million we na opede kaya moto mbium se wo pe Ozitech echira kwan a enye rira kwan kra ma me fa number no ntubia se de be abetuna from na opese wo kosua anase opese wo boost to social media handles na oni omu bedi dwa 0598 697619. Me repeat number the amount 0598 697619. Ozitech na or say you make money every month. Video ya kwa shwe mu mese ya Agradaa sika. Na nam so magana fo bisa se. Agradaa wona mo na mo yo sof mama na asa wo ye hwan. Oba pa so ye sofo. Na wo san so ba montin so be kan sema ensem fata se. E de fa onyon ba ho wo san so be bie wan. Agradaa pa. Mama ye di ho ya. Omo mo ko wa asore no kra. Mo kra na just say we can't think far, we can't think madness about them.
Why would they be attending to your church? No, this one is not good. Do na for air camp. And also follow the comment section and send a bear meet me. I can kind a day amount. Can I say social media handles in our Facebook? I attention Tvgh. Our like, share, comment. Okay, YouTube so. Attention TV. Subscribe to our YouTube channel. I don't have been a ball. But so send a bear be red better on I can hear on Sabeka. We share more about bombs and man from Hema.